mwaka ni wangilili na miongweli na ili nisielilika mwendo wa saa umwe na nusu masama Afrika ya umiloni wa sua nienda kukethia wati ndata na udhaidi wa kuiliata na ngiudho cha ndini usakwani 2022 ngumanyithie Mauvoo ala twakumbanisya Sharon Dinda eithiwa aitwalulila Mauvoo kwanzia ya meko nyenito wa Faith MAKENZI wa Mutunga na ani kati wa Mauvoo ala tumanengete uito kiwioni cha umuthi ala tukumbanisye ni vamwe na Bishop Mwongela kukulia atiti metikila mausungio ma usakwani munene Obisawa IBC makuweni kuweta nimeyumbanite kilumio yulo usakwani munene Batialite o muthenya omwe usakwani utwaewe nibetho kindu kitialite ni ikumbi ya siasa na nitusisya yulu wa ateti alame umelilia mataibi la seu governor ile mbetani ya Ukamba Vilingi wa Mauvoo ni na udho changu manyidie tuatianie dhini wa Facebook ni Mutongoi TV. Tuyambililia ni kanisa wa Katholiki kauntini ya Kitui Joseph Mwongela ni na mukiti wa kibila cha ugavana kauntini ya Kitui na chama cha Wiper Julius Makaumalombe ni madhingilela bata wa Mauvoo ibindani dhini wa Kenya kanandi ya ateti ombe ala mekukitia mianya kibathukanio ya utongoi kwitikilana na mausungio idhoko aeli manena usakanisani wa Cathedral musini wa Kitui kabindani kalame mkiti na kwikonia ndini wa iseso ya usakoni Onesmus Chalo na mwandiki wetu wa Mauvoo Kwa makanisa makatoliki wa kauntini ya Kitui Joseph Mwongela niwathingilila bata wa enende pamana ateti kululumeile Mauvoo ibindani tuelekele usakwani ni munene wa keli matuku kenda Mwongela ni wakule ateti kwetikila na mausungi ala mevikia kunengano nenza maunyuvani na mivaka IBC na hethia mameketikila na mausungi wa asume ya tenzia siya Mauvoo bate kulua nduthi ni matungia muvea ala makwite kula kuvikia vau nundu akwiyumia na kwite kula kwanzia Mauvoo nikwitha kwina mumangano kundu na kundu lakini ti maundu maingi muno kila kiwa kwitha kwina Mauvoo ala makwitwe kula matulie ala tukwite kula ni thina ni theli kwita kwetela na kuvoya ni kana tukwate musindi o umwe katika kila kilio na tumwitikile uloka kunwa kula nenenzi niwe tuketikila onethi awe ndu na mukunia kula na ni wapita tumwitikile nundu ni wasa kuwa ni kana tuthina mbe nagu wasa kuwa kethanya no longi ulota na sinda na tuona ni kana tutambia na mbe nundu bebi nengi ukite tuketho tukwenda kusindana na kila mundu akakuna wiola wake nesa balo kwati ingi Mwongela ni wakulia enendeti na wa mausongi wa kunengano ethia muteti ula mekwatamba unena avikiana kunyuvwa mekwatamba muteti uloka nyuvwa kielelo ni cha kuimea Mauvoo fandhi ya Kenya ni kulia kila mukenya wina kura kila mundu ona inywe anduma kuna icha Mauvoo tumilei kilomo witu tuthitene uthiuka kune kula yaku wethebe na mustari umisya nonduita kukuna kula tuza atongo metu miaka 5 yukite ndukale kukuna kula tuikethe tukenda kwete ithoko amuika mwika ememusi na kwaza kana kula yaku na nakuna ndimana yendaku kula yaku ina maana nundikatethe kusukwa mula musio neka kutethe kwa uni waku nundu nyetu uzobe sianzi uneni wa Mwongela ni wakwatomba ni mukiti wa kivila cho governor wa kauntini ya Kitui Dr. Julius Makaumalombe na ulevikite kanisa ni wa Cathedral wa musini wa Kitui cha thini cha uthaithi vala Malombe wa weta Mauvoo ni wa bata na atiti nimetikila na mausungio ala minenganwe nenza maunyuvani na mivaka IBC anitwa voya tutongoeshe ni Bishop Mwongela na boya mainly inene avo wa Mauvoo nundu kukampeni ni kuna thile iyo
Sionye ndikwenda kwika any campaign nundu nitwendete kwithia tukiobserve rule of law kana twithwe na uchaguzi wa Mauvoo na ala mesinda with grace, ala masindwa metikilo kwithia ni masindwa na vandu va kwika sindu ite kulingana na miao yitu ya Kenya. Thea mundu no kwiwa ndani aniwa no athio onewe malwambano wa kule enende kwiyumila kwa wingi na kwikonya nthini wosa kwani wa keli uu nundu ni akio ya kikatiba na kunyi vatongoela matongosia vandu velungu ya miaka 5 yukite kukulia andu maitu meyumilie kwa wingi muno maima kula ikuna wao yimwe kwa kila miaka 5 na ni right ya kila mundu kula tafadhali mwikatate kulea kuyukuna kula. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Batialite masa mabuthu kana enendi kubika ituoni cia ukunia kula vanthi ya Kenya yungwatanio imwe ya nzama cia mbai cia akamba kana akamba Council of Elders kwa vamwe ni ya twasila kukwata mbau ukava wa Kenya kwanza usa kwa nini ula utwaigwa wakeli mainena na andiki ma Mauvoo ungwa mwene kiwila wo Benedict Mwendwa Muli mukawani umwe musini wa Masaku ni mamenda akamba kukunia kula kwa wingi ulengo wa Kenya kwanza kwa kila maelesea kana mbaya mukamba yende na ukunika muno ni kukosa ngwatanio kati wa atongoi alama ilite siasani mayenda yu atongoi alame usakuwa ni enendi kuita nzama kana kuitia nzama na kuolota mutongoi umwe ulauka atongo ya sia mbai ya mukamba. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Mwene kivila watumia Benedict Mwendwa Muli ni waelesekana mena mwikio munene nthini wa ngwatanio ya Kenya kwanza ndenda mbai ya mukamba kuendea na ukwata mbau ngwatanio ya Kenya kwanza kwa kila wetekana neyo usungio wa mathina maingi ala mekumbilite mwene nthi wa ukwati munini. Kwa hiyo tulituonie kana pala bololo na tutonyote the for time being tukwibanga 2027 no to the ngaliko ya Kenya kwanza enela makwita bottom up ni kumya thui na kumya maano ma kila kindu na kuthukuma kuma kwa mundu wanthi twambatite athia ni mipango ikupangwa ya Kenya kwanza ikamba konzote wa enenthi kuma kwa village to the location to the sub county to the county and then to the nation izu ni yote kuona mwelekeo wina kama kwa ni tukula zia akamba palabonze mwi akamba maitu mukonsider sindu izu baya izu ni ketumi kimwe kenene kya kuka kuona mali uthingaliko mwe onze tusiezi na tukatwanela yo ayito kuthi mbwe ni mwisi na tukaiza kumamoko kubika kanywa basi na tuile akwitha tunengo molio nonengo mutu wa silingi yana ngwatanio ino ya akamba Council of Elders ni athingilila kana vena vata watongo ikumu vailembetania ukamba kwithiwa na umwe na ingi kuendea na ukwatiania vamwe nthini wa maundu ma kiuteti na kwikithekana ni molota mutongi ulo kuendea kutongoesya mbai ino ya mukamba ngina mwakani wa 2027 valokoselela kivila cha musumbi na nundu andu maitu ni matilikanganite na nundu ni manethiwe motilikangana tunaasya kwithwa na candidate wa kuungama kivila cha president na nundu ni tunaisie ibile ile ingi nimekalile na nimetitie amwe me katika UDA angi me katika Azimio Wiper na ibile na siama ile ingi lakini kivila cha president tuinacho ukambani kwa nduzu tuasisia nitukenda ukulia kamba matonya kwikata kuisela ndongo ini situ ila itoyebo ikomane vamwe na atumia metungea ni iliko sio monekana mwaka miongweli na mwonza 2027 ni matonya kwithwa na candidate akaongama ethwa Kalonzo ni withia akwenda kuungama akaetwe katika meza nda consider na akwata support athe Alfred Mutua nutonya kwenda kuungama otondu na predict at the other time akaetwe nda consider na aka support wa nimbai uketha nutonya kuungama tamba ilengi niki ajaluo maongamia Raila bala maungamisie ona suo memulekasia niki akuyu
ibindela makwena mundu wo maele kasia kila mwaka nomba kama front a candidate na itu akamba tuikwenda kula ne tusiokeani nikenda twambie kwithwa na tumanza mutongo eumaba. Daniel Mwongela kumava kauntini ya Masako. Batialite muthenya umwe usakwani munene utwaiwe enethi aingi na makundi o vamwe na atongo ikivathukanio ni maende na ukulia kwithiwe na Mauvoo ibindani ya usakwani na tete kwithiwa mayitikila mosungio ma usakwani munene wa wakeli thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa muthenyani wa umuthi twisisya yulu wa kwiyumbanisya kwa usakwani munene wa wakeli matuku kenda. Benjamin Mwaka enaingewa Itina wa miaka miai na mithana kauta ya uteti yu evinda ya mwenende kutwa sile 11 ni evikie. Ujuvani ni auke wakeli ukite. Kampeni hivi ngwa yo saa 12 iya wiyo hateti ya nene masemba ni makivila cho sumbi. Ni matho iseselasyo kwa ivinda mudia. Azimio kiwanzani cha Kasarani na yo Kenya Kwanza. Kiwanzani cha Nyayo. Omde vamusini wa Ilovi. Wale walisema hatuwezi kufika 2022, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Sasa mimi nauliza tarehe 9 kesho kutwa, nataka nyinyi mrauka alfajiri. Wangapi watarauka alfajiri? Nione mkono hapa. Uteti wa usumbo nyuvanini waambie tina watu kanu manene kuikumbila serikali ya Jubilee. Ngevi ya handshake mwaini wa 3 mwaka wa 2018 ila ya mweti vamwe mukti wa kivila chosumbila ngwata niyo chama ya Azimio One Kenya Raila Odinga na President wenukite Uhuru Kenyatta niyo kituwe kinene cha utetu wa Azimio OU. Kampeni sia Azimio miakani 5 siambia wakavola kuislamidhiumu ya kuvindua katiba na levoti ya BBI ila yesia kukuna mbele ni Supreme Court mwakani mwetu na itina ya sia uteti umwe wa Azimio. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. The president cannot directly initiate changes or amendments to the constitution. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunatupa hii ambayo imevunjika tunachukua ingine, ama sivyo? That BBI is just a dream deferred. One day, someday, it will happen. The least we expect from the promoters of the BBI nonsense is for them to own up and apologize to the people of Kenya. That your illegal decision has been nullified. That is not enough. We are going to hold you accountable for the misuse of public funds. When Kenya Kwanza forms the government, ukiwa rais, ukiwa ndugu yake, ukiwa PS Finance, ukiwa controller of budget, chuma chenu kiko motoni. We must demand. It is the constitution. Utetino wakamba mutongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka hitino wa kutanga asa mavinda kauta 11 nunesie muthia kutua sila kukwata mbao kwa vinda ingi utetu wa usumbi wa Raila Odinga na kwitikila kukunda chaiki vyume sani mwe na magavana maukamba Mwandu Charity Kaluki Ngilu wa Kitui na Governor Professor Gutha Kibwana wa kaunti ya Makueni ala onde methitomi mukona ivinda kauta nyeine ya vawitina. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate, all right, without a measure of reciprocity. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? After wide consultation with the party leadership, the clergy, and the professionals, I've decided to accept with humility and appreciation my nomination as the Chief Minister in the Azimio One Kenya coalition. Naguo uteti wa ngwatu ya Kenya Kwanza ula mutongoi wake ni munini wao yuwa President Dr. William Ruto
waambie tuna unyanyo wake na President Uhuru Kenyatta kuvalanwa ni ngethi ya handshake. Utetu wa Ruto wiki tovina ni ngwatu ni vakuvi na mutongo wa chama cha NC Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wa Ford Kenya. Aletino wa kuvanda ndani na Raila Odinga mali kileta lune ya Ruto na anyanya make mevo ayumbe tuna kudhama chama cha Jubilee ma service chama cha UDA. Ndio mituki ni mana service ya ngwatanio ya Kenya Kwanza. Haiwezekani kwamba kwa miaka 4 watu wawili, watu 5, 6 wanamsumbua rais atitubadilisha katiba kwa sababu ya tamaa yao ya kutafuta vyeo. Saa hizi hiyo imeshindikana, tena wanazidi kusumbua rais saa hizi ati sisi utupange kama watu ya NASA. Sasa rais anasumbuka na hiyo watu kujaribu na hawaelewani, kila mtu wako na tamaa, huyu wako na tamaa. Huwezi kuungana for fear of perishing. That is negative. Yani mnaungana kwa sababu mnaogopa kuangamia. Hii siasa ya Kenya, my friends, tutabadilisha safari hii. Mtu kama anataka kupata uongozi Kenya, atoke ofisi, atoke Nairobi, akuje aulize hawa wananchi, kwa sababu hawa wananchi ndio wataamua. Yu wailu wa unyuvanio wa wakeli ukite withwa uthi kwatia uthukumi mwailu anzama kungamia unyuvani ya IBC. Zama indi nombe makauta kuwa kuvikia oyu ni wetero unyuvanio withwa kuikeka. No kana kusia mausungio make kuikwetheka ni court wa Supreme Court. Tondo kwegikie ituno unyuvani munene wa mwaka wa 2017. We have done what we believe needs to be done to give Kenyans what they deserve, a free, fair and credible election. Na muthenya umwe woka utialito unyuvani munene otwaiwe magundi ma kuisio unyuvani kuma nthi na ngwataniro kwathakanyo ni mande kuthingilela mena mwiki unyuvani wa mwaka huu withwa na kifathukanyo wa Mauvoo na wa kwikika. In our assessment so far, we have observed a generally calm electoral, political and security environment in Kenya. Dilivotia hekumbea siasa kumavamu sinilovi nyeneta wa Benjamin mwaka. Naindi withiwa uikumana nake Erastus Nzomo itina wa Mauvoo ama usakwani 2022 nikana mubike na kunenania yulua maundu ala methiwa maende na kubangwa ni nzama ya usakwani ya IBC yulu wa usakwani munene wa wakeli tuende nikana nzama ya usakwani na mibaka ya IBC bamwe na maofisa alame kwithiwa maitwa esya iseso ya usakwani wakeli ni mendeka kutwa esya iseso yu kwanzia ya umelu na bate kwekea ngaliko ona imwe na kunengane mausungio maguo kwianana na undu mwenendi ukethiwa ainyuvana wawetwa ni mukiti wa kibila cha Kiliombunge cha Kitui cha Uthwiloni wa SUA na chama cha Jubilee Ben Mbai wala ingi wa makulia ateti kwitikilana na mausungio alamenenganwe ni nzama ya usakwani na mibaka ya IBC pate kulua nduthi. Onesmus Chalo nukutuelezea. Mokiti wa kipila cha Kiliombunge Kitui Uthwiloni wa SUA na chama cha Jubilee Ben Mbai wa kula nzama nyumbani na mibaka IBC kutwa isiaseso yoko ni wakula kwanzia ya uwona umeluvate kweke angaliko ona imwe tukunikile ulondo tuketha tuiko na kura atuikulia hasa muno ta engines alama ketha mongamia kura basi ubia kula siakwa na onalalangi apinzani makwa wethie ene ni maso bya kula sio nikana bethe bena munyubani wailite na we nyubani wailite kwithia wina Mauvoo na ningi ngokulia IBC na yakikishia kana ula wanyubani nende ni woka atangazwa ni walite kwithia ai anyubikite na kutongoesya constituency ya Kitui West miakela igwithia yende nambe miaka 5 hingi mbaino wa makule NND kuimile kwa wingi wa keleto athina kwikonya na eseso yosa kwani kwa kilo wetekana NND ni maile kwiyumile na kukwata mbau eseso inondo ni akio mwanyo ni tuthie andu ma Kitui West akoni makura ala tubangite okuna kura amatuku kenda mweyumilie inyonde twakune kura nondo twaleo kuna kura pengine
mundula wisa kwithia atonza kosa kivila ni ula tutethite tuyenda kwou ti kwianiu kwa kwasya kana beni bai nukosa kivila beni bai ni tumwendete beni bai ni wisi maendeleo ala tukwenda na katunenge maendeleo na tuile odhiu kuna kura nundu twa leo odhiu kuna kura beni bai nakakwata kivila kiu Onewe ovo enende ni mendeka kusisa na kwithia memetho kapindani kalama kwithia maiko na kula na kwikithia kula sio sina nange kana ne mate metatalela makanengwa ni maofisa manza mayonywani na mevaka IBC maine tukembwa twiva tusiaesie kura andu maitu mamane wiko na kura usise kana kura yaku ni stamped pambe netina yes na ndo ala monga mekula twa kukwata witha uka na kula siandu we ni weze kiloka anengwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo Ndi musehesi ange wa isu ya Onesmus Chalo yitunenga ibuso twambe kuthiuthi umoni wa andatika onini ndukathi basa tutusioketheti ibinda linoneka yiyingi yu niyotala miaka yatweka miei itwikite mithenya yu onayo niyotala ibenia na isalucha twitha tuitala kura unyuvani munene wa mwaka uu wa 2022 ukililie unavika naitu pa Mutongoi TV na Mutongoi FM twende na kwamba maema maukutangasia otondo bende na ukunwa kula na utalo wa mbe ya mondi enginya mamilion ilobi Nita wa Benjamin na mwaka Mombasa Angelina Mose Masaku Daniel Mwangela Kitui na Makuene Ken Mulinge Boniface Mutisia Lina Musangi Caleb Chalo wa Mutunga Onesmus Chalo tukwete nesa tuikuete ilungusi mwanya yulosa kuwani 2022 na matuku kena na kuendea tukwalanilie mesani kwaku kana wibala ui mausungio mausa kuwani 2022 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ. Company Warren Mabati Factory Limited nwende urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusova sema mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku ntusova sia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuikithia ntu wakufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesia omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohoyito na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa Mauvoo mbeange notu kunisimu kwisila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ili kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu Muveani musiaisiani muvea nondo wa kwendea kwithiwa na ituni na uthocha engi
tuendanie imwe. Vatialite o muthenya umwe ni kana enenthi kwika utwi wa kwisila 11 wa atongoi alami matongoesya kwa miaka ingi 5. Ukulio ni waumwa kwa enenthi kwiyumilia kwa wingi ukunia ateti alame kwenda kula oingi mayendeka maiketikile kululutikwa na ilovia ni kana kubindwa miunga moyo yaki uteti. Ni ukulio ulaumwa ni ateti kibathukanio itina wa kutoesya idhaidho makanisani kibathukanio kibwezi cha umiloni wa SUA pamwe na kile cha udhuloni wa SUA kauntini ya Makueni. Bala matongoiwe ni mukti wa umbunge wa kibwezi cha umiloni wa SUA atena chama Willy Malile menda enenthi kukuna kula misingini ya manifesto kana sela sia aiteti indeti ilovia kana siama. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Na umweti na wakuvingwa kwa ivinda ya titi kutoesya kampeni siya kwikunia maleve na muthenya mbambe wa enenthi kuthi 11 kwisa kuya tongoi wote ni umwani ya tongo kivuthukanyo kula kwi enenthi ama iketikile kululutikwa na ilovia kana kutewa uya kusa kuya tongo ila matena wendiwa kumathukuma indime na wendiwa kwithusya na kuyendesya na mo ene mukiti wabungi wa kibwezi cha umilono wa SUA Willy Malile hewa mbe kumya wito mwana mundu ukuthiuka ainengane mbesa imbesa ningukulia enenthi mose matumie na maisa kwa mundula mekwiwa atona kumatwa nambe kiu nicho kimaana zaidi nundu wanengo silingi maana 3 kana maana 5 nutona kukuna miaka 10 wina mundu usu na ile kwa osa simu yaku ile kwa kwebya kana ka kufisi ile kwa kwetea stima kwaku ile kwa isokweki ya lelo kana kiuo nundu wa alama na 3 kana silingi yana wosie paube na welilo mwingi ando mosa mbesa na makoni ya mundu nundu wa pakiti wa mutu kana pakiti wa sukali uneni uwake huikota mboni mukiti wa OMCA wa wodi ya Ngumo ila ikibwezi cha udhulono wa SUA ungua tikiriwa chama cha Wiper Mwangangi Muthiani kwa ando yuma ukilile meukuna sesa sita wa mukunganthi maongeta ando manengeto mbesa nienda kuimisa ando maitu maikatate kubindwa kula sio nondo wa silingi maana ile mbila meonewa nando itonetise kula ando manate manifesto sio kune si ando maito masakwane kwanzela elita maikatata kupindwa ni kula nondo wa silingi kwetwa ni mondo utuko akwenza kwe kana bikona kana tuthiona kune ndo metha na musimamo na maisa kwana kwanzela elite na wetewa maana eli kana maana 5 kana ngili nundu kwa mena sio oza mbeza isu oye na duka kune kula balaba ilete yolo wake enenthi maithuthu kuyumila kwa wingi wake le ukita wonuvani ne kana kwisa kuya tongoi uthithio uyo kana na ula wa enenthi kwendeka kululumilia muwe vindani na itina wosa kwani kutoiwa kuna kula yaku no isi okanomba nikenda by weyo witheni wa mana kula si wakuna na mugo si etalwa witheni wa mana mutongo yula wanuba na wanuba na mugo twiketekele kwithana kelele tukone siasa sia mugo withi binda yitendete kukuna kura andu amwe maina atolonga langi kana kumanene anai kana kumaumanga nundu ngai ni wasa kuiye mutongo yulo ni kwenda mwenenthi akita kwithwa okete kuidhinisha kwa kukuna kura muthenya wa keli kwa uni ngukulia andu maitu methiwe na mugo mwingi na maikuna kura nesa na mayenuka na bala bangi IBC yoselela nikanetangaze mushindi ula waguo wito uyo kaka vinani kala ofisa munene wanza maosa kuwani na mivaka ya IBC va kauntini ya Makueni Maurice Raria unaweti tamenyo bani teva kwena kutoa isi osa kuwani vala ongi unaweti kilungu cha miongo kenda yulo wayana cha meyo ya kwa ili osa kuwani taiminete kunai kwetu siya kukunia kula siya kaunti ndilivoti ya Motongo TV kuma kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuwa maundoni mausakwani ni kana kikundi cha Ombudsman ni na ngwatanio ya asiaisia maundu mausakwani mayalata ya Afrika ni mekutuma andu alamethi wa maisiaisia usakwani wa Kenya iseseni sia usakwani maana thandatuma miongo kenda kauntini miongo 3 sia Kenya ni kana kusiaisia iseso ya kusakwana na utali wa kula matongoiwe ni mwene kibila wa Ombudsman wa Kenya Florence Kajuju na obisa Masi Wambua ni mawetaka na mena kiyo wa kwithwa kwina usakwani wina wailu Tui na Ombudsman wa kuma Malawi, Benin, Angola na Tanzania
Thisi onde nitumie ombudsman kuma ndisio moke kusiaisia kana kuobserve undu elections ya Kenya siende. Ombudsman asume the counties different na meitha maisiaisia mai observe na kusisia kana IBC ni kukunithia kula undu kwa ilite kwa tiania na sheria cia Kenya na kuhakikisha kana elections siendea nesa. Already twina observers maofisa ma Office of the Ombudsman na nimekuthi karibu polling stations na thandatu na kenda na mebau nimeututumia report kuilovi na to compile report isu na by 12th together tuinengane preliminary report na on 12 this no the international ombudsman ala twinamo maketha mainengane preliminary report ya undu monie kula cia kunwa na itheta Office of the Ombudsman Kenya twikulia NND maume kwa wingi makune kula nundu isu ni constitutional right makune kula peacefully na maikone ya kula kiongozi ula mekwenda. Enenthi ma wodi ya Chome thana ila ikiliombunge cha mwingi ya uthwiloni wa Sua kaunti ya Kitui mayithi wa mayikonia thini wa usakwani wa matuko kenda mwaini wa nyanya kusakua MCA wa kisio kiu Mauvoo maikithwa ni obisa munene wa nzama ya usakwani na mibaka kilioni mbunge kiu John Mawasi ulawe waweta kiu ni kuatiania na kikuu cha Stanley Muthengi ulawatiwe ni thayo matuku mabuthu itina wa kunengwa lingilia wa kukitia kibila kiu na tikiti wa chama cha Jubilee. Lina Musangi nukutuelesea Kiomethana ila mwingi uthiloni wa Sua ni mwakati wa ward mbuthu ila itothi kukunia kura MCA thini wa usakwani munene ulokatwa iso muthenya wa keli muvaka ila nzama ya IBC katwa muthenya itina wa usakwani uu. Ndeto hii ni kuyanana na returning officer wa mwingi uthiloni wa Sua John Mawasi ulawa weta kana kiine kumana na kiku kia umwe na ulawa nengeto lingilia wako kukitia kivile Stanley Muthengi kutiwa ni thayo wake masaa mavuthu itina wakunengwa lingilia wako kukitia kivile ki ungu wa chama chatu Jibebe ya Kiomethana ward hawatafanya uchaguzi wa member of county assembly. Hii imekuwa necessitated na kutoka na kifo cha candidate aliyekuwa wa Tujibebe party from Kiomethana ward ambaye aliaga wakati tulikuwa tunamaliza registration ya candidates. So kufuatana na gazette notice ya tarehe 26 mwezi wa July 2022 commission ili advise kuwa uchaguzi wa MCA hautafanyika katika Kiomethana ward hadi ambapo commission itatangaza. Mawasi ni waelesekana chama cha Tujibebe kina uthei wa kuvetukithia muteti ungi wenda ku replace muteti uuni kana kukitia kivila kiungu wa kiama kia kuongela kana veo na mwanya wa ateti angi kuyunga na masemba ama UMCA wardini ii. Wale candidates ambao walikuwa registered wakati ule tulifanya registration watabakia kuwa candidates wakati wa uchaguzi. Hakuna yote ambaye atatolewa isipokuwa commission itatoa nafasi kwa kile chama ambacho kilipoteza candidate ku replace candidate wao, na pia itafungua kwa watu wengine ambao wanataka kujiunga na hiyo race ya member of county assembly. So wakati huo hawa candidates wasiwe na wasiwasi, wako the stand registered up to wakati wa uchaguzi wa MCA wa Kiomethana ward ambao itafanyika baadaye wakati commission itafanya. Ingene wongela kana titia lai kumimema sembane mako kitia kivile kikia UMCA ni mekwendea kwikunia maleve muvakaila muthenya wako kuna kura iu kavadhoa. General regulations inasema kwa candidate akifariki wakati huu ambao wa registration inaendelea, huo uchaguzi unatakana usimamishwe hadi wakati ule commission itachagua siku nyingine. So ile kitu ilichelewesha ni kuwa chama cha Tujibebe kilipeleka notice wakati registration ya candidate ilikuwa imeisha. Na candidates ambao wako katika race hii si ati campaigns zimefungwa.
wataendelea na kampeni zao, whether ni wakati huu ama ni wakati ule mwingine. Wakati huu wanaweza fanya kampeni ambazo hazitakuwa vigorous, then wakati ule mwingine ukifika uchaguzi siku ikipatikana, then watakuwa wanaendelea, watapatiwa campaign period, pia watafanya uchaguzi wao. Kuma kiomedha na mwingi wa Dhiloni Wasua kaunti ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Naindi muteti usu Stanley Muthengi anetasia kibila cha OMCA na chama cha Tujibebe na Jubilee. Tuyende yani kana kuyumbanisia usakwani munene kwende ya kuthela akuni makula namo mayende ya na kubindisia sela sia ateti ala manameba sia yu kila chabata na kila mwene ndi ukukulwa ni asakwa kana kwithiwe na usakwani wina muwo na aki ba Kenya ateti ni makulwa kwitikilana na mosungio mausakwani munene uni kwanana na Moses Mita mukiti wa kibila cha OMCA wa Kangundo ya Katibu ni mutisia nukutuelesea. Nendetelete kunyuva atongoi muthenyani wa wakeli UMCA Moses Mita ni wakulia enende masakwa atongoi matonya utwaisi andhino ya Kenya na mbe na kuiswa na maundu ondela matonya utunga netina kana kuungamia maundu makimaendeyo. Lelo ni kinene cha kwikiria kana kura ya mwenende na onde na ya mokone mathuku no yulua unyuvani no tongoi wakeli matuku kenda mamwi wa nana mwakani huu ni kukwitha kwina usakwani nthi yitu ya Kenya na ikulu yakwa kula kwi mwene nthi kana kila ngwitha ngima kulia ala mekwitha maivikia na kunyuvana tukavikie kuthuima ngosi itu tukavikie na kulilia atongoi ala tukwitha tuyenda kusakua tukavikie na kwitha twene kilio kitu ticha nthi ino ya Kangundo lakini nthi yonthe nikenda ala tukuvikia na kunyuva maimakethiwe ni atongoi mena winivyu kula kwi mwene nthi ni atongoi mena wendo kula kwi mwene nthi ni atongoi mene une wa kilio kitu kana kula mekwitha mainuva ni atongoi mene kwitha mena maendeleo kati wa mitalatala yo na atongoi asu mayitha mena wendo na umwe uka kavilani kalatati na atongoi kwathukanyo maendeleo na ukula alame ukitivila kwathukanyo kwitikila mausungio mausakwani Tanzania ya kwikithia kana kwena Mauvoo itina usakwani ukikwatiwe kwithiwa muthenyani wa wakeli nundu wa kwitha mavinda maingi ila kwetha kwina unyuvani nitwithitwe tuyona ngusanisio angi makalea matokeo ala methiwa angi makaete ngana nio angi makaete kuingianisya mwene nthi na wendo wakwa nitutukavikie kwitha na unyuvani utena makulyo au etina kuma kula kwi musumbi nituonete nthi yitu yibebwa nandu ala meolea matokeo mailio ingi no ikulyo tukavikie indi kwiyumya kwa wingi tunuve utongoi na tuikanuve utongoi nundu wa mbesa ila tunengiwe tuikanuve utongoi nundu wa kukengwa tuitukathuime na tondu mutapania wa neno munthi vende toyeta wa kwitingya tutukanuve mutongoi weting'etie kula kwi mundu kula kwi andu onambe wa Ngai nikenda nthi yitu nayo ikamesie cheni tienda kula ikasiagwa neza na kila mundu ina opportunity ya unyuva tienda ulikania mwene nthi kana ona uinyuva kula voting paper ya nangika wina uthasio wa kwitie ngi ukasola nini sipe ngumba una nzambo ingi sietha ibangite kutoya kula lakini kilango matapia ni nitizondo kula iko nawa titha tisiaite nesa agency tu nitisometha tinesa na eti kuhakikisha kana usungio wa mwene nthi katika kula ino kumila mitaingi ni wamenda atongoi inaunga mima makanisa kuthethesia muno mboyani na kwithiwa moloto museo kwi mwene nthi na kulea kwitikila kuungamia kana kwekea ukalikoni umwe wa kiuteti na kutethesia kuvothia Mauvoo nthino ya Kenya nundu ikanisa niyo yituthengeaniasya muno na Ngai o tuyivothea ikanisa yo nthe kulaji maikavikie kwithiwa na ala mekumendesya makalekelie mwene nthi kunyuva atongoi ala meumenda na moindi mailuma mboyani kwa ni kulyo yakwa kula kwi atongoi ma makanisa mevala mai muthenani wo munthi twi wa chumwa unene wa mbelelia makavikio kunenania na mwene nthi na thaithimo na nundu nitumanengete ndaia
makavikie indi na kunena na mwene nthi na maivoya muno inthi no jitu twina bata nayo asasa tevinda yetu isi uchumi wa Kenya wi nthi pyo twikavikie kwikia ngalama itina wosa kwani nundu nthi ni numiu kimbesa na tukongela ngalama ingi itina wonuvani twitha twakitome mina Mutongo TV kumakangundo kaondine masa kwenye nitawaboni mutesia Musesia ange waisu ya boni mutesia yitunenga ebuso ingeto seudhi umo wa ndatikanini dhini wa usakwani 2022 ndukadhivasa yetusiokethete. we ni withitwo ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwanundu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengeania na Titot Hotel uteo wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dhandhatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela emailini yo ilani info@mounteverestcures.com Kote kanesa kumukunia ni mikwete. Indi nake yomboko wisi umunenga masitwa. Ni wisi undu kuandikite. Aibundi wa kambyo leta. Nako kunekau. Nakethaba. Ninoni unge ukwetwa bundi wa earphones. Tunyamutu twetu soba watu anangika. Kukwata ni mikwete tasikiza tuni yaku. Vinyi ya star. Nyanya imwe ile star. Itatu noti nyanya hash. Itia kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia sindu situ na kithuma jua mbea unyameti dukanyenda wa no kili wagitaba kana wethia kana aidi ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo getaga kithangona ithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwa kionzo viki kutumika kwa kia kikatumika kwa kia leo Rafiki Habo Clinic ni kunenga usungi wa mauta, typhoid, ndetema, amiba, mbio, malenyu, mutambuko, kisukali, itausianda, fibroids, kulea kusia, kukosa vine wa kiume, nange maingi. Wako mbilile tuithi wa masakuti na watasha bakuwe na Mulei Supermarket, kabati kwa Kanondo bakuwe na Equity Bank, na Kibwezi bakuwe na Sivitali kwa Chola, wakele Mombasa Airport View Guest bakuwe na Jambo Village Hotel, Nunguni itina wa AICDCC Bookshop, Tawa Silent Lodge kuthengeania na Posta, wakatatu mwingika Sinachoma Zone Hotel Ngoloba Yambe, Matuki Nani House bakuwe na Brilliant Supermarket, Tapeta kuthengeania na Desert Runner Booking Office, wakanaki Twister Hotel Kalundu kungedha ni Sena Lake Oil Petrol Station, Emali Bus Park nduka namba 31 ikanga itina wa Comeback Hotel bakuwe na Kadhi Booking, wakatano wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel, Tala itina wa Mama Bishop katika wa Posta na Eastmart, na kasi keo kungedha ni Sena Salvation Army, wadhambatu ilovi mulolongo katika wa Sky Go na 3Ds Hotel ground floor, Kambu itina wa Kanzi Supermarket na Bitine kwa Frango Mudhui stage yavo. Kwa Mauvoo ngetuku nesimu oyuku sila noti mwonza imonoti kenda noti nyanya kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti
ni na utho chaingi musiaisia tuendeye imwe batialite o muthenya umwe kana masa ma utala usakwani munene utwaiwe ba Kenya ateti nimethitwe mayikunia malebe na bala uteti ubikie muthia rasmi muthenyani wa iyo ateti makibila cha usumbi methitwe maithuthia ekali mailembeta ya ukamba kumakwata mbau na kumakunia kula yo utalo wa akuni makula ilembetani ya ukamba meane ata Joseph Kitheka nukusunge kulyo yi Vatialite muthenya umwe Kenya mathiele veni na kwisa kuiya tongwela mekwenda itina kwitha teti mana ine vinda ya kwithosia vala ve mwene nthi na kwianana na mioyo ya katiba kampeni ciathera kwiyo kwa kitumi chu ningunengelea livoti mwanya vala tukunikela namba ya kuni makula utalo wa kuni makula la methiandikithitie va ukamba no milioni umwe ngili mana thanthatu miongo kenda na kenda mana munza ma miongo eli nana tuikunikela kaundi ya masakunikana kaundi ya masaku ina ilio mbungi nyanya anola mandikithitwe no ngili mana thanthatu ma miongo nana na munza mana atano ma miongo thanthatu na atano Tuembelilia na kiliombunge cha Masinga. Valando la methiandikithitie no ngili miongo thanthatu na nyanya mana nyanya ma miongo munza na kenda yata yina kuni makula ngili miongo nana na eli mana atatu ma miongo kenda na munza kangundo yina kuni makula ngili miongo thanthatu mana munza ma miongo kenda na thanthatu matungulu nayo yina kuni makula ngili miongo munza na atano mana nana ma miongo ena na umwe Kathiani nayo inakuni makula ngili miongo thanthatu maana eli ma miongo eli na anam vala mavoko nayo inakuni makula ngili yana imwe na miongo tatu na eli yana imwe ya miongo thanthatu na atano tuilika va Masaku town akuni makula halame yandikithitie ni ngili yana imwe na 11 maana atatu ma miongo thanthatu na munza vala tuiminia ni kana kiliombunge cha Mwala kina kuni makula halame yandikithitie ngili miongo nana na kenda maana nana na miongo kenda na nana utalo wando la meandikithita kuni makula kaundini ya Masaku oyoka anongili mana thanthatu ma miongo nyanya na munza mana atano ma miongo thanthatu na atano na tuilika kaundini ya Kitui onayo yina iliombunge nyanya vala kiliombunge cha Mwingi North anola meandikithita kuni makula ningili miongo thanthatu na nyanya mana nana na miongo eli na kenda vala Mwingi West akuni makula no ngili miongo etano na munza yana jimwe ya miongo tatu na nyanya vaya Mwingi Central akuni makula no ngili miongo munza na ana mana eli ma miongo tatu na umwe Kitui West na akuni makula ngili miongo etano na kenda miongo ena na munza Kitui na yina kuni makula na methiandikithitie ngili miongo etano na itano Kitui Central na yina kuni makula ngili miongo munza na munza mana munza ma miongo thanthatu na ana vala Kitui East na yina kuni makula ngili miongo thanthatu na atano mana atatu ma miongo munza na munza Kitui South na yina kuni makula ngili miongo munza na atano mana atatu ma miongo munza na eli utalo wa kula wandu onthe ala meyandikithiti kaundini ino ya Kitui uyuka andu ngili mana atano ma miongo tatu na eli mana munza ma miongo etano na nyanya Tuhima vitu lika kaundini ya Makueni vala utalo wa kula wandu ala meyandikithiti kaundini ino ya Makueni no andu ngili mana ana ma miongo munza na kenda mana ana na umwe Kaundino ya Makueni na iliombunge thanthatu vala tuyambia na kiliombunge cha Mboni andu ala meyandikita kuni makula no andu ngili miongo kenda na thanthatu miongo eli na kenda Kilome na yona kuni makula ngili miongo etano na kenda yana imwe ya miongo munza na nyanya Kaiti na yona kuni makula ngili miongo thanthatu na atano yana imwe ya miongo nana na nana tuilika kiliombunge cha Makueni andu ameyandikithie no ngili yana imwe na eli mana munza na 10 na eli Kibwezi East na yona kuni makula ngili miongo kenda na umwe mana atano ma miongo etano na ana vala tuiminikila kiliombunge cha Kibwezi East aho ni makula ameyandikithie no ngili miongo thanthatu na ana mana munza ma miongo ena Usu ni wayu utheu wa regista kuni makula alamerekiritwe muvea wosa kwani na mivaka IBC va ukamba yukivaloki kwa kuwa musiaisya kwiyumila kwa mwa wenu ukautongwesi miaka 5 yukite kuma wave musumbi governor senator mumbunge wa county na mumbunge wa mbunge nene ondumwe na MCA Joseph Kitheka Vilingi wa Mauvoo
Nzama ya usakwani na mibaka ya IBC kuya Mombasa ni yaweta kana nimeyumbanite kutwaisya usakwani munene wa wakeli mainena na andiki Mauvoo maofisini moku ya Mombasa mungami wa usakwani kisioni kiuswa la Yusuf na waweta kana miyo yonthe ya usakwani nebikite maofisini mo na nimeyumbanite kumenya icha. We did conclude the trainings of the clerks yesterday. We did training of our chief agents. We've accredited our agents. We've already dispatched all the materials to the constituency tallying centers. The ROs, that is the constituency ROs, will be dispatching the materials from the constituency tallying centers to the polling stations tomorrow in readiness for the voting process on Tuesday, 9th of August. We have 2 security officers per polling station deployed by the security team. We also have 20 security officers in every tallying center. We have also deployed the GSU in various parts of Mombasa County to ensure that there is peace and our voters walk freely to the polling stations so that they can vote freely on 9th of August. So far, we have received all the materials, including all the ballot papers, and we are set for 9th 6 a.m. where the voting will begin in all the polling stations in Mombasa County. We expect a number of observers from different organizations. The observers are accredited. They will be walking around the polling stations and tallying centers to see the process, and they are accredited. They will be moving around to monitor the process and everything that pertains to the election. In every polling station, we have a maximum of 700 voters. In Mombasa County, we don't have any polling station that has 700 voters, so we have 600 and something. From 650, 500, 400, which is a manageable number. We don't expect all the voters to come out at the same time and vote. So at least with a number that is less than 700, we are sure that there won't be long queues. With the use of the KIMS in identification, we are assured that the flow will be smooth and we won't have long queues, since the voters will get to the station, vote and walk out freely. Musaisia tuamba kosa uthiumo ngi wa ndateka nini thina usakwani 2022 ugathi wasa nituciokethete. Ateti maende na kumbe kandumbe ya siasa na meba kube kuumboa kila mundu enuke na echake umwaki wa kwikunia maleve. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate. Barabara yetu itakutana tena. Sema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Masinganike na makabuba batengwe kilomo ya kilile kuimba ngombo kuyumangala ngaliko sionde mawadho alama tumia wa kwetu ya kula mwambione wa ndenu no mamadha na wa ono munde. Tumetoka ofisi na sasa tunaingia kiwanja ya siasa. Kwa nyuma ya Uhuru Kenyatta ushindane na mimi. Tunataka vijana wanafanya kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Tusaidiane. Hii kitendawili tuweke yeye kwa wheelbarrow express mpaka Bondo aende apumzike. Tulitisika metele hongo maindie mete bilioni 3. Ni lini Kalonzo aliitisha pesa? Etela kila kiumetwe kitwae wandu ayose labu. Hiyo ni ajabu sana. Shame on him. Mutua na Charity Ngilo umiaisi asienu balabe Kalonzo. We want Dr. Stephen Kalonzo respect. Ukweli ni Raila nunaleto sign. Aba teto ekaluki nikana Kalonzo ndakaone anything. Si huyo mtu amehangaisha Kalonzo. Wenewe saa kwithi wanamwanya wa uswani ya uteti kwa liku na kusisi ya unika hata na uteti weta mundu uvamwina mbae yonthe ya mukamba maendeo makisio matongo ya vua muno ni siasa sia kisio
nduane wodini iliyombunge kaunti na nthi yonthe. Azimio ni vunguvungu, Oka ni vunguvungu, na vunguvungu mbili zinaanza patikana kisheria kutengeneza vunguvungu kubwa. Tumana nake Erastus Kithuku Anzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila wachuma kwambia saa 3:30 sio tuko va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya Mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani Ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani Kinyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika ni na udho chaingi musiaisha obisa wa maundu ma usakwani wa ABC Makueni ni wanengane Mauvoo yulua kwiyumbanisia usakwani munene wa wakeli thini wa umbano na ateti kivathukanio na alame umantha ibila kivathukanio pamwe na andiki Mauvoo obisa usu ni waweta kana maundu amwe ala mabaniwe kwika ibinda ya usakwani aikulia enenthi meyumirie kwa wingi kukuna kula. Caleb Chalo nukutuelesea. Vatialiti ya masama kutalonzwa ni wethewe afisa munene wa ABC kaunti ya Makueni nunengania mawalanyo ala mekite Tanzama kuyombanisyo usakwaniu kaunti ya Makueni ino talowa iliyombunge thanthatu na kuyana returning officer kana RO wa kaunti ino bwana Maurice Raria maofisa ala maketha maikunithia kula o yine maithitwe kithitu mathango mokunia kula kuma vala vethango ya MCA kuvika thango ya governor makwatite na makanaicha nthini wa isesi yotalila kula kila kiliombunge mathango ma musumbe ne manavikie me mamuthia muthana wa wakatano wiyo na mekwatiwa kuvingwa muthana wa ukambililia matuku nana. Tuanze matayarisho. Pia ukiangalia kwa upande wa materials, election materials tumeweza kusambaza kutoka kwa county hadi kwa vituo vya tallying zile ziko katika constituencies. Tumeshapokea ballot papers. Tuikunikila maundu mana ambava Makueni akoni makula la meyandikithitye mwaka oku kuna kula ni mgilimana na miongo monza na kenda manana na umwe na ituo sya kunia kula va kaunti ya Makueni ni ngili umwe yana yemwe na miongo itatu nthini wa wodi miongo itatu na indi nthini wa kila kisese cha kunia kula vaketha maofisa elema usesei. Kiliombunge cha Makueni nicho kitongoesie kwa wingi wa kuni makula kina kuni makula ngili yana yemwe na ele mana monza na 12 na indi sese sya kunia kula si mana ele na miongo ina mbone kate ya thina kuni makula ngili miongo kenda na thanthatu miongo ile na kenda mena isesi sya kunia kula mana ele miongo ina na kenda kaiti yana kuni makula ngili miongo thanthatu na 5 yana yemwe miongo 88 nthini wa isesi sya kunia kula yana yemwe miongo ina na thanthatu kilomena yana kuni makula ngili miongo 5 na kenda yana yemwe miongo 78 nthini wa isese yana yemwe miongo 5 sya kunia kula Kibwezi East yana kuni makula ngili miongo 34 mana monza na miongo ina nthini wa isese yana yemwe miongo 34 na indi Kibwezi West yana kuni makula ngili miongo 9 na umwe mana 558 nthini wa isese mana ile na thanthatu sya kunia kula. Kila kiliombunge kina kisese chotalila kula va Makueni ketha skulu wa mwana wa Makueni Boys mbone ketha tawa social hall kilomena yetha ni kwa DCC va boardroom. Kibwezi East ne skulu wa mwana wa muthingine Kibwezi Othulono wasiwa kana Kibwezi West wendewa iketha ne skulu wa etu wa Moi Girls na indi kwa kaiti
ikethane mukuyuni social hall. Kimanisyo kinene cha vaa wote cha kiovundi kana wendewa wote Technical Training Institute nivo kula sia kaundi katalilwa kana vakethe wave County Tallying Center wendewa Bwana Raria ulani we returning officer nukumwe wito kwa enende kuyumilia kwa wingi vaa makueni kukuna kula mwako. Kila mmoja kura yako iko na umuhimu. Kwa hivyo usiseme ya kwamba wale wengine wameshaenda kupiga kura. Kila mtu ambaye amesajiliwa tumesha tarehe 2 kutoka tarehe 2 tumeweka register. Tumeweka hiyo sajili ya wapiga kura. Tumeweza kubandika kwa vituo vyote. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ripoti ya kumava kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Magavana Eli Ala kana ula wa Masako Dr. Alfred Mutua na wa Makueni Professor Kivuva Kibwana nimekwithiwa maimina ta musio ile itina osakwani munene wa wakeli balanake gavana wa county ya Kitui Charity Ngilu ula uthukumie kwa tamu umwe utekwithiwa aitetea kibila kiukwa ibinda yengi ibila sa gavana wa county itatosia ukamba ni kusisye ateti kibuthukanyo na bala muthenyani wa umundi Daniel Mwongela ukutuelesia yuluwa ateti alame umelelia mata uteti na kibila cha gavana wa county itatu sia ukamba. Ndambuka sia kwikunia maleve siungamiwe muthani wa iyo kwena muya ula wikitu ni nzama ya usakwane mivaka vanthi ya Kenya IEBC ateti ala methito maimantha ivila kivathukanyo kivo kibila cha gavana county ni itatu sia ukamba maithito na evinda yilaisi. Kauntini ya Makueni enenthi maneva iwe ne atongwe kivathukanio makivila kicha ugavana vala kwa oyu kwana na nzama yosa kwa nemevaka IEBC ateti atano nimo mananengetwe uthasyo wa kwikunia maleve maithiuka ilioni mbunge ila siva kauntini ya Makueni. Atetia atano ni vo Mutula Kilonzo Junior wa Wiper, Patrick Musimba ula wiyungamitie, David Masika wa ODM, Anderson Kaloki ula nake wiyungamitie na Emmanuel Muya wa UDA. Namo enenthi makitui methito maivaswa na kunewa mawatho ni atetia atatu alama nethitwe ndambukani sia kumantha kivila kicha ugavana mbe wa iseso ya nzima ya kula kuungamwa kwi muthani kwa iyo nikena unenga enenthi undumwe na nzama usakwane mivaka ivinda yani ya kwiyumbanisya usakwani munene ulova ni ukutwaiwa kwi wakeli. Atetia na alama nethiwe maisila kundu kwikivathukanio kumantha kivila kicha ugavana nievo Jonathan Mweke wa UDA, Makao Malombe wa Wiper na David Musila wa Jubilee alaju maende na kwetela nzama ya usakwane muvaka kuungamia iseso ya ukuni wa kula na kwisekana enenthi nimeumasilila sila wetei. Twike wa metho na kulika kauntini ya Masako nekana usindani muvinu nethi tundu kusiwa kati wa ateti alame kumantha kivila kicha ugavana na lama nethiwe maitwa isya mbumano sia kisiasa maitambuka maleluni kwikunia maleve mayamba mathangu kundu na kundu undumwe na kutumia nzia sia kiumunthi sia mikumukanilye. Va kauntini ya Masako kwena nzama ya usakwane na mivakana ateti atano mananengetwe lingilia wa kukitia kivila kicha ugavana na kumevasya enenthi isione sikivathukanio indi utalosu wa thea itina wa engineer Francis Maleti kwiveta king'anioni kiu na kumathukia Johnson Muthamanduya wa UDA, Rose Mulwa wa ELP, wa Vinyandeti wa Wiper na Nzioka Waita wa CCU alaju maende na isakana ndoto yo ni kusia matunda. Yu masa maende na unyiva na usakwani kuendea na uthengea wala na mwateti maende na kwetela na mwekio na wikwati munene wakana kithito cho ni kiusia matunda wala na nzama ya usakwani mevaka ende na kunyaicha sindu sia ukunia kula mevu mathangu undumwe na masanduku maukunia kula. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumva katikati wa musie wa Masako.
Naindi musiaisia ngewa isu ya Daniel Mongela yetu wicha muthia wa Mauvoo maitu usakwani 2022 kiwioni cha umuthi ngiutungia mubea nundu wa kutwa kusakwa kwithiwa waendania na itu mubea ungi withi kwa andiki maitu ma Mauvoo na andu angi alamenga likoni aingi ya studio vena Winnie Kanini, Joseph Kitheka, twina Brian na twina Joseph Kawinzi vamwe na Sharon Ndinda nundu watwalilila Mauvoo kwanzia ya meko yu niutia mokoni make Erastus Nzomo thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa na ngi ulilikania ndokolekana vano bokisese kila uithiwa uikwata Mauvoo magwo mate kwendesya ngaliko onayiva thini wa usakwani ula tukwithiwa watu itoesya wa keli ni chumwani kikwou ndukethiwe uyangaika uimantha bala utwanya ukwata Mauvoo wima kwata vanundu andiki maitu ma Mauvoo na ithio ntheji tuyovete kavyukuli kumanyithia na kusomethia yulu wa mausungio mausakwani undu methi wa mayuka thini wa usakwani munene wa wakeli ukite. Nyenita Faith MAKENZI wa Mutunga ni kuendea kiwio cha ilu tiwanesa.